Mamma, and I'm not enough woman, I'm so many now, family. Maybe Bushia, Bushia. Nothing, I'm not national, I'm a vampire. Now, what do you do? You're a vampire, so we put our Biafra. When you're Satan, you see the also see Boya, you see Tamari, you see Tapade, you see Mankesi, you see Votarete, you see Accra, you see Hawaii, you see Yetiatobu, the Yausi, the Yausi, the governments, you see of Masters Media, with the boss FM, and I said, this year. Now, the Famana 0244 93 89 64. And young person number. You got a million of profit and not cheap so. And you shall the waters. So hallelujah. Wow, worship me. Nafi yes sorry in city. No idea so power. The power is an original way. Nyago Israel. And then the one me abom punimpu. Ahwefo ne tiefo a mo hwe me ka se Yakobon aso nwen ka obi biara nyame Israel no nya okehye kosi so be kehye pa me a me gina me so ni me wa hu me a but ne de me de asempa na ebrewo asempa na me de ebrewo me the good news na ebrewo me ne obompa ye di mafo ni abere wase shaw ani monyam de na ye nkomodi shaw nsa on konkro yi ni pedue si nchen kasafa me mu kira wo ma eni a ehwe me aso etie me akoma etie me on konkron de yakome primo me domi breki bi adwene akoma mu for semura wo memu e wo Jesus dem adomnenti amen City Family Temple me na metano within the conference and notches okododo na afre me power wa hwe me osinimu bebre wa hwe sinia hodo bebre ami wo mu a obehwe na me yesofo behwe na me yesofo eye wo se oye sofo ampa na so yesini mu sofo me ye sofo pa ye sofo anyame asrame nam na sofo mpenifo so de ense gumi so asrame na nadie me de asempa na ebrew ti bebi owo a wo hwe me frɛ wo nua ne frɛ wadanfo na ono so mfrɛ ne namfo nom na mo betena TV no ho efisɛ me de asempa na ebrew nyame Israel ene sɛ bosumi ya ye wo mu yi a ye bosumi April eye insra bosumi bi a nipa bebre enim eye insra bosumi kese pa a nipa bebre enim enti me pese me kyerɛ wo ne me bi eni so eye bosumi bi sei eye oforisio bosumi na eye Hemai sority a Jewfo na so Awurade nsa ebe mu eye bosumi sei ya bosumi bi sei eye oforisio bosumi na eye Jordan River Bible say stop it say efro na Israel fotimi fa Jordan mu etwae bosumi bi say oforisio bosumi bi say na Nebukadnezar ebora Jerusalem ekata Israel for e de omokonko asum bosumi say ya bosumi bi say na Awurade na Moses nsaso ebora Egypt bosumi bi say o na Awurade na Moses nsaso eyi Israel for free Misraim my God amubesin ko bose asachi so bosumi bi sei ayo forisio bosumi bi sei na Jesus Christ yerura awaba me no bedi Easter na oti bosumi bi sei na yekun no bosumi bi sei na ose na busuafo se ne suafo ne family omu di na chi se mo kai homeda na mu ni no kronkron na fe mi moja or Calvary mojano and kasama busumi bi say ya hallelujah hallelujah it yasha sembi o Exodus chapter 13 verse 3 and 4 me no be shares dey bi o also for bi pacho kan yanko Exodus 13 verse number 3 to 4 kai Bible o say na Moses catch o mine say one kai eda wo free Misraim free free empo free o say na free say abasa emu ya den emu ya den ana den ana Awurade edi yi koso na munni America pan no
4 ɔsɛ na ɛnɛ day bosome abib ɛti sɛ oforisuo no ana mufiri mu bosome we akamfo yɛ fɛ ne sɛn oforisuo. That's it. It's a blessing month and a for bosumi sɛ bosumi a dikan wasi mu. The first month in a year ɛyɛ ebuma ɛyɛ jiwfo dɔm fɛ ni abrɔkra enti na de pesa mi kyerɛ bibi Yesu yɛ kai ne wu a obewu ma yɛ ɛmfa so a ɛyɛ ma yɛ sɛ bosumi we a ɛyɛ abib ɛyɛ oforisuo sɛ aberanteɛ bi ba asase so bɛfa akwate bi ato ne ho so Bible sɛ wanyɛ bɔne da mene wo bɔne nti ɛna ɔba asase so ɛna obewu ma yɛ Bible sɛ mogya hwie gu ama ka bɔne fɛfɛ ni hɔ yɛ anka ne yɛnsɛm fata yɛ ne da busua kɔntɔnkye mu ɛde de fikyɛ te sɛ yɛn mogya bi kasa wɔ Calvary mogya ne kasa awia no mmiɛnsa no saa mogya na ato me no abɔde nti Bible sɛ aberante no wanka bɔne ahwɛ wanyɛ bɔne bi da na sɛ yɛte ne sɛ korɔmfoɔ na yɛsoa no asɛnnua yɛti ntɔsi ogu ne so yɛsoa ne sɔre kyɛ na yɛbɔ no sum na akɔpie Golgota na yɛka ne nsa to so yɛbɔ ne nsɛm dadoa na mogya afiri ne nsɛm ka ne nan to so ɛbɔ ne nsɛm ne nan mu dadoa na Bible sɛ na nye nyinaa wanka hwee na 3 hours on the cross esum kebidu yɛ na nsɛnkyerɛnne sɛ si yɛ ɛhan bi pie yɛ Bible sɛ ɔde ne kase tie mo sɛ my God why have you abandoned me meja dani ne ti kɔkyerɛ no na so Bible sɛ bibi awie yɛ no ɔsi egya mewie it is finished unsɛm ɛna mede me kra ma hyɛ na mogya ne so asase so Bible sɛ asase ntumi anje nti asase bie na no botan twitwaeɛ asɔ dem tamade mu teyɛ ɔbae ɔkyɛ mamenu mmienu yɛkɔsie no Bible sɛ ɔdi 3 days ɔsɔreeɛ ɔsɔre mamenu mmienu for 33 years na ɔprepare ne ho na ɔbaeɛ no 3 years ɔde wie bibia 3 years on this earth with ministry powerful with zeal Christ 3 hours on the cross my God they are very powerful and then were asamando yi nyinaa yɛ sɛ 3 years 3 days 3 hours yi nyinaa yɛ the same thing Bible said dakoro yɛ mani so mfiapem yɛ mani so dakoro brother and sister afei na wɔahyia power Awurade de mi aba sɛ me bɛka nkwagyeɛ sɛm nkyerɛ wo Awurade de mi aba sɛ me bɛ bless your life Awurade de mi aba sɛ me bɛ transform your life Bible sɛ Nyankopɔn nyɛ biribi yi sɛ wada ne de akyɛ ne nkwa adiifoɔ Awurade yi ne awie yɛ berem sɛ ɔmfa me nsa so ɛnyi mfiri mpukyerɛ mu menim baabi a wo sɛ ebi a woayɛ sɛ Israelites woakɔhyɛ nkwaso mu for 400 years woabɔ mpa yɛ soma fɛ Awurade na asɔgyefoɔ bi ama Awurade asoma me sɛ Moses wasoma me te sɛ Moses sɛ membɛgye wo ɛfiri nkwaso mu Awurade asoma me sɛ membɛyi nne sɔ ne firi so wosɛ busua bi mu sɛ busua no yɛse nipa bi antumi ma yɛse mo deɛ mbɛyɛ nkoa saa yɛse wokɔware a ɛnyɛ yie wotu kwan bɛbɔ waba woti akwantuo so wohu wa no nneɛma nkɔ yie nti na Awurade asoma me sɛ memmra mɛgye wo ɛmfiri mpukyerɛ mu tie Awurade ɛnyɛ biribi o gye sɛ wada nde akyerɛ ne nkwadifoɔ nti Awurade asoma me wotie me wohwɛ me wobɛka sɛ ɛbɛyɛ den na menya ɔkyeɛ Bible said look how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and power my God Awurade de tumi kɛseɛ bi asɛm ano sɛ ɛnnɛ dɛn ɔfa me so ɛnnɛ ni da biara da wo ne bi bɛhyia Awurade fa me no mu asɛm so ɛmfa nsesaeɛ nto abrabɔ so ɛmfa nsesaeɛ bi mmerɛ wo ɛmfa ɔgyeɛ bi mmerɛ wo fie sɛneɛ Moses bɔra Misraim na ne nsa yɛ den ɛwɔ Pharaoh ne dɔm so yɛ nsɛnkyɛnne ahodoɔ ɛdeliver Israelites ɛfiri Moses nsɛm no Awurade de mi aba sɛ memmɛgyew ɛnɛ wiase yɛ den nnipa gyina esu ɛbɛyɛ de nea nyankwa ɛbɛde nea nyafahodie Bible sɛ monhwehwɛ ɔsoro ahenniɛ ne ne tere ne nkane ɔde deɛ aka nyinaa bɛka mo ho Bible sɛ deɛ ɔde ne ho to Awurade so no ade nyina di boa no na wie ne yie Yesu Kristo ɛyɛ me ne wo yɛne soɔ nti yɛha wo nti ɛna ɔba asase so dwane toa no wonkɔ asɔre wonnante saa wɔsɛ mabrɛ asɔfoɔ ɛdeɛ ntia woakɔ a woho hwee tuamika bra yɛbɛbie kiyama wo yɛbɛma wo safo a ɛbɛma wo wohaw na no yie
Mema wo ha no ye. God bless you too. Me natural be o tie me. What frustrate? Eniema nko ye. Eye oso ka anu edro newu. Eye oso bebi odu apem. Enipa nyina paw. Ebusu of me are rejected. Erade say me kan cho say it's not too late. Until it's too late. Enye too late. Bra, the erade be fire so. Ajo, me kasa kire wa wo hwe me. Wo a wo hwe me, wo TV no. Me kasa kire wo. Erade onjo. Yesu moja enkoma wo. Yesu moja enkasa ma wo. Yesu moja entim flo ho. Ya ye ntetere ensane mfiri. E what Jesus right for. Me deliver every the hands of devil. Me deliver every wotafo nse. Every ne musuafo bi entimi. If it's a Jesus of basase so me conquer Satan. Devil not do set from your say wejuma, your say we ni monyam, your say o mabra po. Not do how dia mane to so ebre wase. Na we yi we ni monyam afiri wo no. Enne Jesus by say obe restore bibia, no ye bibia foforo. Yakopon ti na ni mu kire wo. Ewrade nyo wakoma so ade ma wo. Ewrade mpeta wo. Ewrade mensi wo ye. Bible say yen hwehwe na hinie. Ene ne tire ne ka ne. Odi dia ka enyina ebe mai. Tie ebia wutie me nkwa sori. Wutie me nkwa sori. Enne me to me safro. Asoni biara ebe ho. Se bia won Ghana be bia wo hye biara. Ye wa sori nyame wumom. Se bia wutimi ma city family temple Kumasi a me to fo sa pa so bi fa onwurem. Jesus. Enye se ma be tue skin make us chinchina bra. Pastor because won kwaje hiame rade. Won kwaje hiame rade. Won kwaje hiame rade. Mentie die ni pa keka. Mentie die ni pa ye. Bon sam ye na dwuma. Ene nyame so na me ma so ye dwuma. Enti nye won na shekoti nyina ne asofo. Me wa asofo ne wa asofo. Jesus emre no ba ye no. Nkofo be challenge no. But Jesus prove say okra the rare power. No demonstrative power. Now share the rare man of God. Ubehu sampa nyame sunsum e wo ne so. E bo de nsira wo. Ewrade nya okese. Ewrade ntina ni mu kira wo. Ewrade mpegya wo. Ewrade mpie wo so. How biere ni wa atoa. Jesus ontimi nyama wo. How biere ni wa atete we busua. Jesus amesom no ontimi nyama wo. Jesus otumi. Edin mu tumi ebe ko ama wo. Edin mu tumi ebe deliver wo. Jesus won sem. So ye fantini, so ye amunani, so ye srebuni, so ye izmani, be bia ufre biara on sem, so ye nkremoni, ojewo, so twa na ma, obejewo, so twa na ma, obejewo, obeye wiye, obesiesio. Nyame hira, onti na nimu hira. Ewrade asema ba wo nchen, emeye ho nsankyerene. Ewrade asema ba wo nchen. Enyi wa deswane wa dwindwin firi wo. Ewrade asema ba wo nchen, ye ntechire yare ntechire ebi oda yare mpasho. Wo hwe mi sesi a yare ntechire Ewrade asema njo. Ewrade anjo. Jesus onjo. Wo kunkun locate you. Wo da hospital bed so. Wo kunkun locate you. E wo Jesus demo. We dwumegu aye wa dwindwin. Wo ko bobosua. Bangi da wo ka ye twon. Ewrade e kasama. Wo kunkun locate you. Sunsumi locate you. The Spirit of God locate you in the name of Jesus. Me deliver us here. With God, all things are possible. We are serving the possibility God, the God of possibility. On the somno, so the whole battle is a day in a video. Never you year. And then me smash anyamino. Locate you. And you will show me. Our YouTube. Some will show me your YouTuber. Me sell says here. Go YouTube. Now faith. Kumawood TV ko obehu me live afa o ko Facebook Kumawood TV GH ko Kumawood TV GH ko obehu me live afa no betensem obehu niama me be ka die me nyame timi fa me so na obehu se tumi no enye tumi keke ba ye tumi a performing ye tumi a nsenchene say Jesus prepare wa say onkonkro prepare wa or the ye niam akese. My God bless you. Erade nyo akese ena me sane o ene erade from abasa so angel e wo nyame eja oba eni susun konkro de mo amen. Era wa say edi mafuni ma bank ese asem tietia me de abere wo ma na mu tumi ni wa honde so deliver wo ma Jesus in the name of Jesus.
Me sani oma. In the name of Jesus. Me pia oma so. In the name of Jesus. Say can be our dominate oma. And let them me punish you or your me sani oma sinchichemu. In the name of Jesus. Me small one semu to me. To me a peja Christo. Free who from that soon page out and set you free. And Bible said if therefore the Son of God set you free, you'll be free indeed. Be set you free in the name of Jesus. You are blessed in Jesus' mighty name. Adominanti. Amen. God bless you. Ubeti me ako Kumewood TV YouTube. Kumewood TV YouTube. Cause it's here Kumewood TV. Call me also live. Now for Facebook live Kumewood TV GH. Kumewood TV GH. Ube live. God bless you. Radinyo kesiye. Kosi sobe kesiye pa. Amen. Good. You say. City. Now what you show power. Ataju na what today. What shall you move ya who do the brain? Movies are showing you in national tire shuffle. Why do you know your practicing? Who do what is me a cinema shuffle? And I say me a shuffle kind. And let the youngest American say me will do pastor and your minus round show. And your minus rami. If you a Benada 8:30, open 9:30. May the salvation and miracle hour every Kumewood TV. Empire more than deliverance more than prophetic healing ever take place. Until now city now what you show power. Ataju na what today. What shall you move ya who do the brain? Movies are showing you women as me tire suffer. What dream are you practicing? Who do what is they are cinema suffer. And I say me suffer kind. And let the youngest American say me will gain pastor and your memos round show and your miasrami. If you a Benada 8:30, open 9:30. May the salvation and miracle hour every Kumewood TV. Empire more than deliverance more than prophetic healing ever take place. Until born now for no money and no more now for money and also more now for money. No bushia free bushia. Na for moment na se na mo ne me mompaye na wadie bi ayera wa pompaye ache obe pita wadi afa o de ofaka na de o free bia so free boriga o free tamale o free taprade o free mankesi o free votarete o free akra o free hogway o free yeji atebubu bebia o free bebia o de o free kokomase o free okomase o free nya be pe boss efe and as a prison yard now me ifana manibu 0244 93 89 64 and your personal number. You can be young or prophet and not cheap. So, now, Mister, when you're City. Now, what you show power. Ataju na what today. What shall you move ya who do the brain? Movies are showing you women as me tire suffer. What dream are you practicing? Who do what is they are cinema suffer. And I say me a suffer kind. And let the youngest American say me will gain pastor and your memos round show and your miasrami. If you a Benada 8:30, open 9:30. May the salvation and miracle hour every Kumewood TV. Empire more than deliverance more than prophetic healing ever take place. Until born now for no money and no more now for money and also more now for money. No bushia free bushia. Now for moment na se na mo ne me mompaye. Na wadie bi ayera wa pompaye ache obe pita wadi afa. O de ofaka na de o free bia so free boriga. O free tamale, o free taprade, o free mankesi, o free votarete, o free akra, o free hogway, o free yeji atebubu, bebia o free bebia o de o free kokomase. O free okomase o free nya, be pe boss efe. And as a prison yard. Now me ifana manibu 0244 93 89 64 and your personal number. You can be young or prophet and not cheap. So, now, Mister, when you're
city na wagye so power atadwen na wate de wahwɛ ne movie ahodoɔ bebree mu movies a wohwɛ ne wɔ mu nyinaa so ne tan yɛ sɔfo wadwen ma yɛ ɔprekesin wodi ho ati sɛ ne yɛ sini mu sɔfo anasɛ me yɛ sɔfo kan ɛnɛ de me ankasa me ka kyerɛ sɛ me yɛ odin pastor anyame ho sra wo me so anyame asra me efi ɛbenada 8:30 opim 9:30 me the salvation and miracle hour ebrɛw ɛwɔ Kumewood TV empire mu ɔden deliverance mu ɔden prophetic healing ebe take place nti bɔn namfo no amaneɛ na mo namfo amaneɛ na mo so mo namfo amaneɛ na wo busua frefre busua na afo mo metena se na mo ne me mompae na wadie bi ayera wa bompa ya che obe pita wadi afa o do faka na do you free bia so free boriga o free tamale o free taprade o free mankesi o free votarage o free akra o free hogway o free yeji atebubu baby o free baby o do so be kokumasi o free okumasi o so nya be pe boss efe and as a prison yard number you for number ni 0244 93 89 64 and I'm a personal number. You can be young and prophet and not cheap. So, now, Mister, when you're personal. Prophetic healing, ever take place. And you buy enough for money, and I'm enough for money, and I'm so many enough for money. City. Power. I'm ready to show. Amen. Ojidi ese ni o fie nsoso no eni age se emena musori asem na bra yi papa emo akwaba bi bipoto na se info na sori wo na so bi fi kwantenten ba e pesa nka wo kire kwan bi fi kwantenten ba info be faka na se hin na sori wan kasa okay ada mi chia itie fo ne ahwefo nyame hira rade nya okesie ya sori City Family Temple ewo Kumasi Ashanti region udu Kumasi nyina car station kashie eye edum ana kejetia to the udu kejetia wo se ko Boss FM ana prison yard udu prison yard wo se ope Adiemra Atasmanso udu station of also sofu kokono ye movie me nko na me ho sa kwan so enti o sofu kokono ye movie no drivers no bi ani o mesi wo asori nanimu a e main road to see ya shodan no e na si no very big building the signboard e si ani raho e na days a me dey asori e ye china ukuada bia ye asori ukuada sha sorry ase 9 o'clock anopa 12 o'clock ni apo na de day ni on say yo Easter na wo twi mu and good news na china anopa mechen obi bi obeba ho bia mechen ade obi rahu bia mechen ade but the first people remember from 6 anopa 6 to 9 okay mo de ma mechen is different mechen mo ade special e wie so amasat na se ahwe bia and na Friday bia so ye watch night Friday bia ye watch night se ne be ya omo mu ko adwuma betinya baby Friday bia watch night by 9 na ahase 3 o'clock ni apo and na Sunday bia so salvation hour salvation and miracle and nya sem ketwa undiluted word of God you preach and they will be call heaven you wie so a ye be bompaye nkom sen so a ye de be mo deliverance so a obeje enti ye ho bibie bi ho ti nyami shira obi samia na abi sami se we no I will say obi free prate man kasim kekus na sefo omon twem nko Kumasi kurum anasa omesi bibia betimi ama omo short we bi betimi afaso aba so okay so fit prate obuasi side na ba udu Santasi station betimi esi ho Santasi station wa sia trotro lodu ho tek ubisa say me cause of power sorry a o mesi ho a e simple ira wa wo drive on so a
city na wate no so power atadwo na wate de wahwɛ no movie ahodoɔ bebree mu movies a ɛhwɛ no wɔ mu nyinaa so no kan yɛ sɔfo wadwe ma yɛ ɔpɛkɛsɛn wodi ho ti sɛ meyɛ sini no sɔfo anasɛ meyɛ sɔfo kan ɛnɛ de nyɛ nkasa meka kyerɛ sɛ meyɛ den pastor anyame no sra wo me so anyame asra me ɛfiri ɛbena da 8:30 up to 9:30 may the salvation and miracle hour every Kumewood TV empire more than deliverance more than prophetic healing ever take place until by one full money and I'm not money and I'm so many now some money no the bush na for na for moment na se na me empire na wadi ebi ayira wa pon pa ya che obi pita wa biafa ebi sata na the si dia so si boya usi tamari usi tapade usi mankesi usi votarete usi akra usi hovel usi yedia to bu the ya usi the ya always the government usi of masses media because boss and I say this year now me famana ni 0244 93 89 64 ɛnyɛ person number was ɛsɛ ɔba so no a driver odu Santasi station hɔ na ɔmbranche ɛkwan na ɛkɔ PTUC no nsi adeɛ mmra no nsane wo sane ya wo sabe nkusu sɛ signboard bɔ hɔ mi hyɛ coat ɛda signboard no so car park ɛhye right side gate no yɛ bia to all the time yɛ bia to because ɛnyame fie ndra hɔ na park ɛbɛ bɔ mpae so unkra ka trotro na ejina ho na taxi so jina ho ofu a so kosof kokko na oye movie e wa de mrase o e ma besi odu be raho street say you dropping say you trotro besi wa so nani ma sorry ho nya yira nyame hira so obi so free techi mai ra ha fo ni ade omo de mu si se na be am rent omo si ka yetia na mu ko edu mo mbisa prison yard na boss efe simple baby o free baby ya simple wo yira so a na ma ene go screen ase fa ne frɛ ya ye be peke e be more direction ya mi shira papa me se baby we ni chana dwe ye hu aso bo bebere o TV so ye hu bebere o TV so na da de ko share because social media Facebook na se for mi hu order okay na ko share na fiance go bi nyame mre ene ye mre pa nyakopon so de mre na ye na die na sene enya ko nkwa na we bisa sa asemi ye sene matwa se ne edu ekire na se social media ne ade me nkoso ne ade ya na ye nkofo nwanwa kakra na enye nwanwa se oni nyame nnamo a utie nyame ne ha nyame wo mra wa hya mo bibiara ti me ye waiting bomb pa ye twen rade ni nyina ne rade twen ka kyerem se me nto me bo ase so 31st night ana rade ka kyerem se afi be mama hyase aba social media aba spread the gospel no and the way church so atenenka to recover nti afi na mre no aso manko hye bebia na nyame ACC me na o prepare me nti afi na memre aso wo twen me twen ye arabo me kwado me ni aje nkomo ye twese me de so kwa di nkomo ne de am se wo so fi woni aje papa don tampi wo dia wo Facebook on pie a Facebook pie papa sine wele na mo so ye nsenkyere ne wele na mo so eye djuma ni so mpasa me ye clever ho e bi obi so ti mi ye de ben na onipa no ba sorry a anaso ono yere ben ne be to force enya yare nko ba to wa sha se free yare de ma men ka yare on se Bible say Jesus man tampi mu nya yare sa awurade ama ye tumi enti yare biara eye sunsum yare what you say sene physical etimi didi ana ye bra etimi yare ne sanso na ahomone etimi to yare to nipa so ti yare biara ye sunsum yare me bia me ka se wuti pa wo na wonum painkiller eti pa yedra no ode na anko a pempa bo kira kwan okay ebia na sunsum bi na pese eku to twene ebia ba menim bebre obi o ba no the kind of yare odi ba eti pa ye kekewu
one number drug hospitals so enko just one touch break and one no nti yade biara one nanti wache yade biara wodi rad hospital hodo ne ade na enko branyame fie ade so bi reson o how biara unemu na wa nanti a wa try a wa ho ni ntumi brane mu mpae brane fa kwanchengu fo bra na me sha sesa me ne wo bom mpae a ho na me rewra baby na ma ye baby ono be usampa to me be sin to me be yamisha amen alofo memra so mi se wase oni apostle nante yam ben o ya o say I say yo wo kura wankasa one nante from the woman nante yam ben o apostle ay yeso pani ya yo wo kura awu hu bi da ya bre yamisha amen betia etiefo na na obenegase asema obisa no mi akasa ko bisa branka mi emeka because we never pan until so many years. Okay. And nanti asofo so kaka. But papa, we go papa no. Me won say to me e wo papa so no e different. Me kai na nsem abrantie bi. E wono ma no me frɛ say e de yare fo bi aba sɔre. Ti ye koi. Na e koduru asɔre dem won na abrantie no da pick up say e to. Jesus. Na me se bi kura. Be ma tente kesi o. Na me hwɛ abrantie na daddy na nsa no ontimi nka to o se de nkeni patene nsem sei no ana ɔde nsa to no ontimi nye bio ɔno nsa na yɛ sei ana ne nan ayɛ akɛse ne sisu o eja na ye no nwa no sɛ papa me de abrantie ko to no altar so ni altar ɔde abrantie ko to no altar so na sɛ no dey na tumi nya papa de ye adwuma da de no re fida ana ya so paso me na so for nante pa tumi adwuma se tumi bi se tumi ampa sanse nkyere ne de me re fida daddy ahono ya na me bom nsem ma sanse nkyere si da de my god enye easy ti papa de say o share sisi ya the best man can say man papa o happy that so a entrefie o say papa mpa ya che sum ya me abre medi asofo nchi ache bible say oba na ne mo ye tumi no bible say emfisia say tumi no but abra wo hu yesu no okona man for twetwe no okona man for sere no but oba na nyakukuduro enya didi ebowura enipadom no ekoso yesu atade my god na ma me catch what say empo etina so betum the kaba papa na ate a go to me bia eche to me bia my god bless you abaso eja we say bere mo so bi meet you everybody ya do mo chira yeah o tun se fredi pa bi o wi ase so mra wakachi dere ba ye hwe ni mu e do chira the edi kan ma me san twen etie fo adwen nc YouTube ne so mpacha o share ya aya Kumawood TV YouTube Kumawood TV ana Facebook live se si a obehu yen ko Facebook abo Kumawood TV GH obehu yen live e wo ho yakopon shira share mawunua na ono so share now say obi hwe ye china de ampa ye dwa o China ukiade aya para China me say no num ne fa na matena se from 6 na me hwe nya me ma 9 o'clock na sorry she so okay they say enkom hye ni deliverance ni healing ni miracle se be shishi no ese weni China die o say Easter ni rema no China Easter na ni rem no enti agrobe be fia no pa na China die ya me be fa me so agi nyame ma my god seriously enti no wa wo hwe me bebia wo biara nyame tumi Jesus eye adwuma ade ba ko a me hu ni se odifo se omo amowo wa brochire ni ade de ma me hu se nyame ama me power
obi ti mi frɛ ne haw na de so a me hu obi a me hu ne physical say that just kasa Wow. so adanse kasa ye bie telephone ya tum so obi hwɛ me fra outsider ɛnyɛ sɛ yɛ sɛ o command ya na bibi esi that's power, the real power, because nyame na ye di n'ekyi no ɔyɛ omnipotent and omnipresent God wɔn konkro wɔ bebia at the same time nti command ya wɔ sɛ bibi si ayaresa ne deɛ doctors timi ka sɛ doctor timi ka sɛ obi nyinsɛ wɔ nyinsɛ ontimi nwo because ya ye fi na ehu sɛ adeɛ no deɛ ayɛ dɛ deɛ edu no ɛbɛ sɛ just pension na me mo pa na nom keke My God. ne kɔfo bebree na wo ete Ghana so nkɔfo atoto mi abedi ma brochi dɔso me na nom dɔso o ti aseɛ die ne nkrata asɛm ayɛ den radio afa me so I mean nti wo te ho yɛ den sɛ wo nti abrochi ne sɛ wo te Ghana mpo ti abrochi kra na wo nua bi obi hwɛ ni bi o Ghana empire mo kɛsie ma ne begine mu ma if it's on your footprint Africa be for need wechi ọmọ nkan sino a okako tinim ọmọ nkan bra o bebro eno ani radio trimi ni ema mi o chinage bra mi so ba ni me fa bi o na e bon pa bonity a by Christo ti ase kunim de e dia amen Amen. Okay, Michelle. ya mi sure So, Michelle, me usu bi ya. Obi o wa man ne o hwen. Obi pa say, den o ka kire mo. Lórí sẹ ó wà mọ̀nà ní náà ọ̀hwẹ́ yẹn ni kakra mi ti ma kà tó ní sẹ papa sọfọ power ọ̀hwẹ́ túmí a nyàmé di ama no sẹ ẹ̀wẹ̀ ebiri ọ̀nfa nye ne ma no ẹ̀kọ́ bẹ̀bi a Okay. ẹ̀nfa wọn bẹ̀bi a ọ̀hyẹ́ ní nyinaa ní sẹ ọbẹ̀ nya papa namba Bẹ́ẹ̀ ni number. ní namba kẹ̀kẹ́ Okay. fẹ́rẹ́ no papa sẹ́ẹ̀ ní ha mi papa mi nkira ka asẹ́mu ayé problem papa edwuma me ye yi me papa aware ana me pe ememe disappoint me we dey just call the number Okay. found baby a sell America baby a wo hwe bia number ni here because to me a eye edwuma we ye bire my God sa to me na ye we ye o eni e we ye akra me ba ka cha buchi we dey just a number na keke nyakopon be nam ye papa so ayo ho nsentire ama ho so benya dance yeti so friends I mean sure so for me person me bie telephone line atu kakra so bi o ho a ohu me o TV so ne ni age o pese o fro bi o so pese odi adanse enne ya fa dance di ama ya ma se be bo dance ya me adma next week e be bo dance ama fo nu nsem enye bosremuka enye se yakobo pa we yo mo anyame afa yensa so aye niama kese amon no mo atu mo nu mutu eka oti ase a wo ba asore so wa beto mo so mo asore oti ase enti nyame admet next week na what Sunday ye be fa adanse bebre but we ye bie telephone line atu the opese one me pompa ye ma no the opese obi say ye kira kwan the opese obi sa question bi obetimi ebisa e wo yesu de mo amen amen Producer on fire line to some mama on fire man to some share was street na say but o fra ya o TV set no na wa na kofo so betu ni wakasa e bi opasa papa bom pa ya ma na so bi opesa bi se papa asem bi so bi se ye kira papa kira kwan phenomenal was street na say my God na fresh sia be papa 1-on-1 wa hwe ni moving bebre onyi ni say your suffer after no to ni mutru say your suffer o ye phenomenal na fresh sia on life be foko no wakasa papa do bia ma o meso hello I'm so line in you know that you can continue papa me be person be busa say obi wono mu asofu bebre obi be TV so a ebenum o misraka ebenum on be so abe TV so de num abo be yeden uko be charge o aba me so so besre o nyafo den na ase ana hello good evening ya sunye nkan wo ya wo ya pa wa so ma wo so la gra hello pacho
kasa ofrefi. Pacho ofrefi. No. Pacho kasa mitio. Okay. Pacho say. Okay. Enti What's it say? Maintenance. I'm saying tenant before you from. On network and into what's Africa be one and Kabeme do. Emo line now you busy pa. Enti try so we say rembium why? Try so we say rembium mo. Auntie now. What will be say? Open on nas of the Briaba, just say our bed TV sua. Hello. Pacho say. Network ni yo. Samra. Try and the rim. Auntie, I was say no. See, Yesu bani here for ma. Okay. Sebi, nyese ma ba TV sunti. O ba me bechi munsa debi. Hello. Good evening. Apomwe. Nyame adom nyame ehira ye pa. Ye pa cho din de se ofrefi. O casade mami, casade kakra me pacho. Me pacho casade kakra mami. Hello. Me pacho. Pacho. Your friend saying. Pacho, Ose. Okay. They na person ready for me so yema. Baby, I say be a child of woni mi hia. Why? Already sure on 10 ni mucho. Amen. Next. Line na you busy. Enti oba no one low TV no. Na fe ye ne wa kasa. Na se o kasa na wutie ohu a emwa yen so. Yeah, that's it. Hello. Good evening, man. Pacho, what to say? Pacho can say free. Pacho, eh? Okay. That's all come say here. Sina no part to Americana fan bra. Ya fan man na free. Ya more direction. Why? Obe free aso na odi America gidi we dey kitu ye bi. Why? Yo. Nyame shira opi. So when your direction no. Nyame shira. Erade san ya erade mpeja no. Amen. Nyame shira. Enti oba no ira no afre na ma no. Good. Yanko, hello. Hello. Pacho, didn't say na ofrefi. Pacho me de beg. Hello. Okay. Oh, Pacho ka say free. Hello. Pacho me ka say si apo. Okay, then hey, maybe at say dear na waka, etie for you. Kasa. Amen. Hello. Meet you, Pagasa. Hello, Pastor. Amen. No sound so. Kasa, next. Simon review. Hello, Pacho. Dini se ofrefe. Lana I hot until Bano Kasa tentem. Low TV no name in Kasa. God bless you. Hello. Any fan of free? Udini say. Also review. Achina na pa ma minu nhia why? Oh ba fanama no na me ma direction. Why? Say be how you are.
Tradition until any mutual. Amen. Next. Final hot power. Power. Oh, Bafa, city rim. Mo, Yanko. If you're flying, voter region. Oh, Frefi. Voter region. My God. Nyamishra, Bomode ne brakumase, mame brakumase. Na oba kumase obe free kumase obe ko voter region no dia dance de ni asa ene ko wate. Erade sa ya de e wo Yesu de me afa na ma no ne frɛ me. Next. Hello. City. Power. You are blessed. Who feel within the say? But for me, Dina, the favorite Takadi. Okay. Dina. Mawale bawo Dina bomode bra kumase. Takadi no kumase etia. Bomode ne bra me ni unhia. Just one day. Obe kono dia honten sonko. Eko wate. Power ni nye juma ma wo Yesu de mo. Amen. God bless you. Next. City. Power. Oh, you are blessed. But you did this same thing. Hello. We did the same part of everything. That's what we say. Hey, how can I for? Oh, city. Me hiamu okuma se takrade for nyame adom e china and I fear that all night. Me hiamu. Why? Okay. Nyame sha radim peja no mi o so yesterday mo. Amen. Next. Hello. I see line so I city. Hello. City. Look, why you friend when TV set? Hello? Oh, friend, one low TV set now, my madam. Why? Hello. I told you. But who didn't say? Oh, Frefi. Okay, Fadi. Radim peja no nyo kese wo Yesu mo. Amen. Try say ya do ma be hwe me okuma se bra na mfe yenye niam mompa ye deliver me yeshira wo Yesu mo. Amen. God bless you. Pastor second. City. Hello, city. Power. You are blessed. Ofrefi within the say. Just on you, within the say. China no pa mami hu wate. Se wa bo hu mo de china de oye bia. Me wo kumase ade mra. Nti afa na ma na gu screen ase na frɛ. E be ma direction. Why? Nyami sro erade nya okese power ni nima o Yesu dem. Amen. Next. City. Hello. City no ajeme so power. 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 The power is working. Erade sha no nya okese. Me nua pa che ofefe within the saying. Maybe Mohammed. Mohammed Nyami sro pa. Patwe me free nkoko. Okay. Dia na oka. Me pacho ma wari sama ni misika sama ni bagi masam ele hame. Ma bomo din nkoko ni kumasi de etia. Bomo di ne sim ma machi. Wo de sim be ya 4. Now they bra. Na me ni wunhia. Erade tire ni mu tiro onyo kese. O ba fa na ma na frɛ me. Why? Patwe. Me se we ni nyame sha opi. Amen. Power ni ye juma. When your power ya frame. God bless you. City. Power. Oh, but you within the same thing. But you man so kakra. Esther but you. Eva. Etra. Esther, eradi so on your kese until na mu nchiro. Mamode say obehwe me chira kwa nyame adom e na mihia. Why?
Okay. Tina bomo de me nhia. O si den. You from from. Yes, City. Hello. City. Nyamisha ya ma power ni jambrem, ma tumi mrem. Na power ni ya power hu keke. O ba na ye omo adwuma. Ba cho free. Oh, because Nyamisha, ba cho dia na pese me yama. Oh, where dey ya? Where dey nkole adwuma? Bomo di na tu America. Bomo di na tu America. Enne Friday, Sunday, bomo di na tu America bremu baako. Your life will never be the same. Made power deliverance baako pe. Obe you free. Baby aware se bia metu ade ama wo Yesu dem. Amen. Nyamisha. Next. City. Funny petu pe. Say time na ya so. City. Power. I like your film. God bless you. And Pacho, your friend saying, "Who free?" Papa Pacho, your friend up now. Make us free. Atasumanso. Oh. Atasumanso. Yeah, we do better than Antikraba. It's time now. We do better than Antikraba. Atasumanso do your job. You will do one time. 5 minutes per. Nyamisha radinyo keshie. Radinti ni munchiro. Aha, enteno. Osofo. A big course in the Chilean Casa. Direction. Obiabaso. City. City. Power. And Pacho within the same free thing. Okay, say free. Boboso. Pacho, I didn't know person ready for me anymore. Oh my God, Radenka ungonku locate you no bi wadwemu. Efi na oso na wonkai wo Yesu dem. Amen. But more than so eba ma touch you, ma bless you. E wo Yesu dem. Amen. Amen. Tina na bebo wa Friday na bebo wa abra na me ni wuni ehia. E wo Yesu dem. Amen. God bless you. Yeah, for back up and count. Hello. Okay. Well, hello, City. God bless you. I like your film. Nyamisha within the same free thing. Okay. And radiation on your face, Esther. Esther, I found a man who has a friend. I'm in more direction. Why? Amen. Last call. Amen. Last call. See, young to us. Send me a line now your hot. Just a tea, I think that's here. Young corner. We say, and the young for no so bet me up, or peer bet me up. I saw them. Yes, you ban here for Bama is for much. I saw them there, you'll be at Mira. Tima sorry that me be a movie biara. O Buffett, Dibra, Fakuma Pabra, the Bompaye, the Radibemo Hini, I want the four. God bless you. I don't see a coso. I'm telling you, coso, Tibi Granoa. I say, I camera oil. Come on, first, yes, oil. Oh, and no crab then can next week near come once. You come miracle. Miracle to me be seen to me be. Oil. That's the name of the oil. To me be. A seen to me be oil. I'm reading me 120 days fasting. 6 to 6 at 120. 120. Yes, I'm ketua. Na me we no whom you out me say yes. Me angasa na me am why am home obo. Hey. Honor rade edan we di kire me. Okay. And all this oil no ma me do shira so. Enti say we bubugu from say me pagya the bomb pie mawa within 7 days to be free. So fu bi o ha on so da hu bo for that. Na me friend who bo for that. Even members amosa kan o ye yibi. Omo hu bo for. Within 7 days so say angels pie o da yem. Obe your hu senchre ni. Enti sanity. Ote ya empire me boy fasting ya me ye ne rate. Eya n hwedi. Ma me to me. Se me fanye se ejuma. Ti Yakobon hira.
Awurade nya okese onti na nimu kira odofo nyame nhyira wo maybe owo bi a wo hwe me echichiri me echiri Ghana wo Ghana hanko ade a to America faka kasa okokomase udu kumase a wo de fa ade mra tasoma so ka na ma no ento ntwene fa frɛ yɛbɛ ma direction yɛbɛ ba sorry dan oba ne se ni wa pie enya wa sa wo ba me picture ni ho nyankasa mi ni wa pie wa beto me obehu sampa nyame wo na sofo wo de wa from na wo de odi ni tumi edua ni mu wo de odi ni ye adwuma enya ni ye funti but so be hira ne ma wa de me mafim puchire mo. God bless you, stay blessed, I love you. Na o twe senne yɛbɛ sen hia e wo de due mo afi o ye abranti a utimi bomb pa 6 hours to 7 hours power be here from me number na fe me ne o eni nkomo be here tower strong tower prayer tower na fe ni mu ni nkomo oba de nshira onye okese amen Baba evinjira onshira onso ebe ya dumo next week basan ishi same time 8:30 to 9:30 Facebook YouTube next week yebeba live next week we be live ewo City Family Temple TV live and YouTube also First Power TV we live e be streaming live nyame hira mo erade nya okese pa nyame hira say wa subscribe ewo Kumawood TV YouTube Facebook also wa share ewo Kumawood TV GH. God bless you. Stay blessed. Put your friend na manegu asia no. Member direction. Ofra direction ebisa. Enemy mean komo bebre because line here busy. See you next time. See you next week. See you in the church. Bye bye. God bless you. City na what you so power. Atadu na what today. What shall you move ya who do bebre movies are showing you in national fire suffer. Why do you know your protesting? You do what is we are seeing suffer. And I say we are suffer time. And let the youngest American say we will gain pastor and Yamuno Sraubisho and Yamuasrami. If you a Benada 8:30 open 9:30 may the salvation and miracle hour every Kumawood TV and pioneer more than deliverance more than prophetic healing ever take place. Enti bɔl nanfo no mani ɔno mo nanfo mani ɔno so mo nanfo mani ne we busua fefe busua na fo mo tena se na mo ne mo mpae na wajie bi ayira wa pon mpae ache obi pita wa bi afa we dey sata na the go see dia so see dia isi tanari isi tapade isi mankesi